Ano? Nang iba na kita pa uwi na, hindi ko na naman sama tinulo ako. Turuti ka nag-turuti. Nakalimutan na. Sa balyam na ba? Nagtukingan. Sa balyam mo na. Stress dali pa kang nag-turuti din. Ayaw din. Hello. Tembag nga bigat siyo amin rabi iyo kakabsat. Gan kagayem pada nga nagtulang ka naglalat. Hello to Ana Derek. Kumusta kaya po? Danak dito nanumong nga YT channel ko. Kumusta kaya aming kakabsat? Kagayem. Hello to Daniel C. Cardenas. Daniel C. Cardenas. Okay, hello to sino pa iti ada dito eh. Hello to Helen Ramos Dedel. Agal alanak tinagan nyo apo hello Ramos, Helen Ramos Dedel. Datan na lang live nga na din kaano yun na udi pa nag-live ko. January 20. So nga paki-share yung man po ti live tino mo ti biyang. Hanyo latakit kita data nakabitinin ang nga patho. Thumbs up Dan. Hello kada kayo amin na pong 3 million in the house. Thank you Nyajay. Hello to Ana Derek, Helen de Ramos Dedel. Thank you very much kada kayo aming kakabsat. Amuyo dito liwliwakan ray awunod dito YT channel kakabsat. Nakanaganak tay baboy ko ni nga ready dati may parapol nga boryasan. Naganak ti pito kakabsat may salang ate batol nyo. Da kayo apo nga dadto YouTube channel amin ugal ninyo apo tagbuya dito ita agijag buya iti live streaming ko jay liwliwa hanga kasali apo di jay basta la dagitay viewers iti YT channel isuda lang apo ti qualified nga maki participate iti raffle ti Burias kakabsat kuno ni Ana Derek iti mga bak ako pamayanta Ana Derek no ako convert in cash no kwa. Isong hello to Daniel C. Cardenas, kakabsat ken gagayem. Da kayo aming agbuy-buya po, basta no ag-live tinumuti biyang tapno danagan niyo apo dito ayan na iti kahon. Kutalag di kahon. Barbarang imbal lang ni Mami May. Yeah. Numalagip yung kakabsat sakbay nga naalak apo ti 4,000 watts hour. Katag man dati ko nagmadimot dati is ati background nun. Wala oray no napangit ko napuno ti makan. Supay ko na. Yan. Numalagip yu apo idi ang papa-subscribe ti numutibyan ka nagpapado nakiti W8 na ornong dagiti nagan dagiti nang tartarabay iti YT channel ko apo ditoy malagip mo ato Ana Derek adu tinagan mo ditoy. Ayan. Isong dagiti nagnagan nyo dadtoy. Isong intuno i-post ko no kaano iti panang ibolak ta naganak idi February 19 di baboy. Kaya nasa one month na idi into no March 19 plus 15 days 45 ta sigurado dakkel. Isong anusan nyo aputi agbuya dito ita no maalak tinagan nyo. Try out ba nga road ko na ni Daniel C. Cardenas. Ayos lang ata background host ko na. Patulog nagpaiket ko ng host ko.
Ayan. Dato'y apo, dato'y tinagnagan nyo, ay tinaglablabas nga pa naglalive ko apo ti tanlo bulan. Ngay di agpapadunak iti WH iso nga sigurado nga danagan nyo. Hello to Herlin Ben. Happy watching Herlin tita Canada. Agad katay surat ko apo dagiti agbuybuya tabaka no mabunot to tinagan nyo into no agrapol nak iti may sa kaburias dito yung YT channel. Herlin Ben. Happy watching kabagyan. Hello to Jacqueline Pasarabang. Jacqueline Pasarabang. Madam na po isurat konto dato Jayanti itipong konto mga lanak to. Hello to Ana Derek. Kung Ana Derek kung Ana Derek Daniel C. Try out ko na. Hello kakabsat kani kaya. Isa bali mo dajiri mo Daniel. Hello, hello. Kada kaya amin. Agbuy-buya po. Pakishare yun dati live tino mo tibiyang. Ayan na to din. Okay. 4 million in the house. Mga antay pa pang rabii ko na na. Apo, mga kami pa yung mangan. Ayan, kakabsat. Okay, 7 million in the house. Sa padana nyo. Hello to Jacqueline Pasaraba. Diang Castillo. Oh, agpa-present kayo apo. Talak dato'y naganyo. Naganak dato'y rayaw ko nga baboyin. Sino nga tapo ti mapagasatan nga mga bakiti may isa nga baboy. Nga 45 days. 45 days kakabsat santo may pusing. 8 million in the house. Ana Derek, Daniel C. Cardenas, Helen Ramos Dedel, Herlin Ben, Jacqueline Pasaraba, Kini Deyan Castillo, sino pa itawan nagan na dito ni Daniel C. Damutan, da kayo po nga buy-buya dito yung YT channel ko, awan iti sound chew, ta syakti ag sound nun. Jacqueline Pasaraba, present ko na yo, hi pogi, ibalik. Mantoy balay ko kuya. Okay, Herlin, mabam mo, gure ka kuang ka, mabalin ka nga, agbaba Herlin Ben. Ibabak mo, ibabayo amin nagtabalayo, libre kayo kakabsat. Ayan. Ano sanda ka po nga kadkaduan dito, itagalanak dagiti, agbuy-buya dito, itapno ti kastanayon to, apo ti mga rapol, into no, agparapolak. Okay, hi Pogi, kuna ni Jacqueline Pasaraba. Pakishare yo apo dati live streaming ko. Da kayo nga sumurat-mutan ako, ag thumbs up kay mutan. Ag thumbs up kay mutan ay like you mutan tano ti kasta ka manayunan atay 150 dolyar kon. $1.50. Nya yun. Hello kakabsat. Hello to Herlin Ben, baka jakpay gure ka Herlin ta i-subscribe ka man. Okay, i-subs ka. Nakpay nakakwasi ka ni. Nagdakkel mo ti balay mo 1,480 subscriber ko na. Okay, kabadanagan i-sub ka. Okay, thank you very much. Di kitang ka Herlin. Okay, nagngato dakkel mo balay mo siguro awan pa iti nakapoy pa iti WH mo. Kaya mo ti agpado ti WH si ka Herlin, kaya mo ti agpado ti WH isuruang ka Herlin, watching from my money. Waiting for my money ko na. Manupay nga WHT kurang mo, Herlin. Ayan, kung kata, i-subscribe ka. Hello, Herlin Ben. Nalpasang kuya. Awampay mot iti, ti ad mo. Awam mo pa iti ads mo, Herlin. Guri ka man, takitaak. Awan pa yung buy-buyak na iti tortilla wrap. Easy breakfast recipe ko na. Hello manang Angelina Cortez. Happy watching. In progress jay part 3 ko na. So mo lang. Ay yung rebon to bigat na mamonetize kan. Ay subscribe ang kamot. Ayan, buy-buyak dati tortilla wrap. Easy breakfast recipe. Guri ka ta. Comment na. Anak sa ma-comment king ka. Ayang kakabsat. Hello. Ayan. Comment na ka. Dan. Kunalatan. Dan. Kada kayo amin na po kagbuy-buy ay tinano mo nga YT channel to ino mo TV. Thank you very much manang Fatima Gumarang.
Fatima Gumarang, ag present kayo, baka maalada jay Burias, kakabsat. Manang Angelina Cortez, happy watching kada kayo, no Cortez. Hello to Arceli Lizardo. Arceli Lizardo, sigurado nga baka mapag-asatan kayo nga mga pakaalakan natin Burias nga iparapol ko ti YT channel. Present sir, Faith Marie Gumarang, alalakta Faith Marie Gumarang. Faith Marie Gumarang, naalak tinagan yon. Da kayo amin na Fatima. Abi kasano na jay Fatima kung na dapay. Balik naman. Herlin. Pakidikit yun na po ni Herlin Ben. Ayan, kabagyan. Guri kata comment. Ni comment. Okay, comment. I-subscribe ka. Sub ko na naman. Okay. 8 million in the house. Paki-like you. Hello, Manang Angelina Cortez. Thank you very much for watching. Kada kayo, amin kakabsat kang gagayan. Temporal Ben. Okay. Hello to 2020. Long time no see 2020. 2020. 2020. Ada kaya po nga bubuya nga siyam. Ininom pa lang tinag-thumbs up. Iso nga paki-thumbs up yung mutan. Thumbs up yung mutan na kakabsat kung gagayom. Da kaya po nga sa nga pulo. Ikismis yo, tagbuya kayo. Hello Herlin, nagbiag kay nga din, nagbayag ka nga din nag-live kuya. Unta dua Domingo nga awan ito'y ayam may iso nga nabayag na Herlin. Iso nga live na klata. Hello Arceli Lizardo, thumbs up dan 9. Ayan 2020 dan ikismis concern. Pastor kanyo kiti gagayim yo tahan lamang mas numputi pagbuyaan nyo, mas agbuya kayo mo dito, YT channel ko tapnong umato iti kuana. Hello to Faith Marie Gumarang, hello Hamad Albani. Sino kata kayo nga tapo iti mga bakit iti may isang Burias dito. Hamad Albani. Agpapayso dati naganak tayo baboyin. Walot ay pito anak na. Hello Hamad Albani, happy watching. 2020 hello Herlin Ben Dan ko na ni Diang Castillo. Paki dikit yung po ni kabagyan Herlin Ben mamonetize no bigat isunan. Mamonetize isunan no bigatan iso nga da kayo apo nga buybuya da kayo apo. Hello to Baring Shakti Maswerte ko na ni Hamad Alaybani. Haka magsitsida baboy Hamad Alaybani. Sa bagay no pakakto payagan is mabalid ang biyahe di jay ayam mi mapanda babuyin dati baboy kasam data. Herlin Ben dan po na po. Bahay nyo pull back pasukli na lang po. Salamat ko na ni Ani Derek. Da kayo mo't apo nga hampay nga nakadikit kanyak dikitan dakmot akakabsat. Thumbs up dan ko na ni Manang Angelina Cortez. Thank you Manang Angelina. Thank you very much kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Okay. Pati wow sana may swerte sir ko na nakakabsat. Laglagipin nyo man at po dahito yung aldaw nga iti live ko. Mangragin nung bigat kakabsat. Iti dahito yung maroso kakabsat kang gagayem. Laglagipin nyo dati ay bagat. Ada napintas, ada may sa po nga OFWs nga na mayat iti panagpuspuso na nga mag-sponsor into no March 28 kakabsat. Mangtid iti iso na iti 1,000 nga para preload. Mangtid pa iso na iti 1,000 nga para ita para kanda kitay minority children di jay karana na San Juan Ballesteros Cagayan. Mangtid pa iti 500 cash gift nga iti cash gift mangtid pa iti 5 gasot nga para iti cash gift kunak basta masurot iti reglamento kakabsat ken gayem ayo 500 nga itid na mangnayon at matapo ti sa nga 5 gasot tapno agbalin nga 1,000 pesos iti cash gift kadagiti amin nga giti maswerte nga agbuybuya iti live streaming ko iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Padaanan nyo apo into no bigat basta live na kiti mato sumangro gino bigaton asino dahito iti tip kakabsat iti pangabakan nyo iti 1,000 pesos
cash gift nga maipadala iti receiver yu kakabsat. Hasino kada kayo nga viewers iti kada ag-live na kapumalanak iti dua nga marapol. Kada ag-live na kakabsat malanak iti dua nga marapol no asino iti umuna nga ag-comment iti live ko iti live streaming iti liwliwaken rayaw ken asino iti maudi nga ag-comment no ag-sign off na kakabsat ken gagayam. Kasla kung makiniman ang Angelina Cortez iso ti kanayon nga makitak nga ag-comment DJ damdamon once naka live nat no sino aji umuna automatic nga lag tinagan na tapos sinunto tayo maudi into na ag-sign off na isu apo dagi jay ito ti mabola into no March 28 kakabsat. Pangabakan nyo iti 1,000 pesos cash gift. Sabali pa lang apo ti 1,000 pesos preload nga ipasungbat iti sponsor tayo apo into no 28. Liwliwa host Daniel C. Cardenas. Happy watching kada kayo amin. Balisteros Daniel C. Kabagyak ni host ko nana. Hello. Nya. Amuya. Hello kakabsat kang kagay adato. Iso nga dagiti tip. Once nga nag-live na kaputi liwliwagan rayaw ala kon iti umuna nga ag-comment ken aja into no mauno aglas na aglas na ko na po aja agpakada na kon aja idupag sabay nga idupag no anya di maudi nga ag-comment isunto ti ala nagyay first and last commenters isunto apo ti marapel nga mga bakiti 1,000 cash gift para iti nga sponsoran datay OFW apo nga nakipatangkanyak tatay. Iso nga dayay ti tip kakabsat ta tumalayo 1,000. Ipakita medjay na laing ta ala Richard Gomez nga gwapo ma-host ko na. Makita. Ay, po. Hello, Evelyn Talbo. Okay. Evelyn Talbo. Da kayo amin nga buybuya apo nga 14 pakibagayuman ti present. Arceli Lizardo, happy watching Arceli Lizardo kasi alak dagiti nagnagan yon. Mangrogitat ta po habang adanak dito ipay lang iso nga ornong kon dagiti mangabak iti rapol iti baboy. Ken kas na ikarek ilimanin na po dagiti apo nga 20 ngayon muna nga moderator iti YT channel ko inutang kayo apo nga lodan iti duwagasot kadagiti 20 nga nagagasat nga damdamo nga nagmoderator iti YT channel ko iso nga lodak to apo iti maysa wenno dua into no sumadaw no aldaw tapno ti kasta apo mapatuloy dadya inkarik idi nga no ma-monetize to dahito YT channel ko ilod kunto apo dagiti sagdoduagasot dagiti bainte ngayon muna nga moderator iti damdamok tinag-live. Hello ka dagiti 17 na po nga naka-online paki thumbs up dakmutan asda kayo nga 17. Hello Arceli Lizardo Hamad Alaybani present. Hello to Romel Leste. Ala dagiti tinagan nyo apo once nga nagbuya kayo tata qualified kayo ito nga mga bakiti may isa nga burias o gasam 45 days nga burias nga native nagimas nga parilichon. Lani Domingo. Hello Lani Domingo. Hello Lani Domingo Arceli. Okay manang. Hello present sir. Evelyn Talbo Hamad Alaybani da kayo aming kakabsat. Hello Lani. Daniel say present din Romel. Okay Romel Liste. Agure kayo baka nalabsak yung nagnagan nyo. Kaya danagan na kanya ako na po ko niya Ana Derek, Daniel C. Cardenas, Helen Ramos Dedel, Herlin Ben, Jacqueline Pasaraba, Dian Castillo, Fatima Gumara, Fatima Dijay, Angelina Cortez, Arceli Lizardo, Faith Marie Gumarang, ni 2020, Hamad Alaybani, Evelyn Talbo, Arceli Lizardo, Romel Leste, Kinilani Domingo Apo, ayan. 14, paki-share yo apo dato yung live streaming ko. Mami, share mo mama.
dahil sa cellphone ko. Adan sa kanya da. Okay, pakishare yo apo dahil live streaming to ni Mitibiyang. Da kayo amin apo nga naka-online. Ken laglagi pinyumutan apo ti thumbs up kung kuna na mutan aramsat. Ayan, thumbs up kung kuna na mutan Okay, happy watching kada kayo amin. Please share. Ang share kayo nakakabsat kan kayong public share, i-post to the open. Yan, naipana na pa. Okay, 14 nga naka-online. Thank you very much. Ichismis ko dyan, GC host. 1. Tinim, tichismosa kakabsat dito, idanutandan na. Share dan ko na. Hello Herlin Ben, padikit man ni Herlin Ben. 16 kayo nga buy-buya, 11 lang tinag-thumbs up. Ala ka, nayunan yung lima pa itihampay nga nag-thumbs up kada kayo. Thumbs up, Dan, Sir Public Share. Okay. Katao ni Daniel si Cardenas kakabsat. Okay, laglagipin nyo into no March 20 ko, March 28. Ada sa nga ribo apo nga naka-ready nga para iti question and answer portion para iti preload. Tapos, into no dahil mo lang aldaw kakabsat ipilik to no mabol marapol to dahil umuna nga ag-comment kun last nga ag-comment iti live ko iti liwliwa kun ray basta ag-live na kakabsat automatic mangipanak to iti tupperware nga kay paranti duwa nga mabunot to nga mga bakit isa nga ribo nga pesos cash gift o gasum data plus mangtit pa isa nga ribo nga para kan dagiti pugpugot di jay karanan data sponsor iso nga adu datoy i-sponsor datoy may sapo nga OFWs ko nga imbaga na kanya kastulong ko iti liwliwa kan rayaw kan iti YT channel mo manong tapno adu agbuya ko na nagsiatan datoy manisaksakit. Hello to Ana Derek ni Ana Derek baka dadakkel pa iti dolyar na kanya ko iti YT channel kanan. Faith Marie Gumarang, happy watching natamsakan kan di premiere mo ipatamsap ng premiere ko nan. Nagtamsat kay butan. Ayan, nagtamsat kay butan na kayo. Ala, api talo kayo nakabuya. Agtatamsat tapo dagiti. Aga awam mo comment kayo agarod. Apa yan baka comment? Ada maka-comment? Fatima Gumarang, salamat sir. Kung niya apo Faith Marie Gumarang. Apo baring saan nga mayroon na nga kabisi host ko na. Ala Ureno busy kayo apo basta dayjay 1,000 cash gift no sino iti mabunot to kun dagijay first commenter kun second commenter iti kada live ko apo or nungot dagijay automatic to latang ako kwayo na apo nagbuya kay kun saan basta kada ugalin nyo ti agbuya no naka-live na apo ti liwliwa kun ray out up no ada gasam data 1,000 pesos manuti magatang na nga ipon dajay 2 kilo gasam. Okay, thank you very much. Thumbs up kayo. Api di kayo maka-comment. Hello to Mark Alvarez. Happy watching Mark. Gurika Mark. Ikang kati balay mo ad moderator Mark Alvarez. Baka one account da. Hello to Mark Alvarez. Ayan, Mark Alvarez naka-ada jacket mo, Mark. Hello to Rona Leste. Okay, Leste, kang kati jacket mo, Rona Leste. Agyaman Rona Leste, kang kati jacket mo kabsat, baka mga bakka. Naka-api di ka pa nga nakwa Rona? Rona, api ang kapay nga naikanti jacket mo, api di ang pangato dati. Okay, Rona. Hello, Rona. Moderator kantatan. Ag-comment ka man, Mark Alvarez, no. Adapay kwamta kitak no na ikang kati jacket mo, Mark Alvarez. Thank you very much sa kumpare ni Janjan. Evelyn Talbo, kakabsat. Sino pa yawan naga na dito, ni Herlin Ben, apo, tulungan nyo man apo, mamonetize iso na nubigatan no, palubos na apo Diyos, newbie sir, no awanti jacket na. Okay, newbie ko na. Okay, ada jacket siya amin nun. Ni Rona Adan, ni Mark Alvarez Adan, amin nga da YT channel na po dito, mabaling kayo nga agibabati balbalay yun, dikit-dikitan kayo.
Bago-bago lang po, kuno ni Rona Leste. Thank you very much sa Rona. Mangibaba ka ti balayo, magbaba kayo ng bahay nyo, magmahalang nga kunada, magdikitan. First time ko apo ti agi LSE ti 2021. Kas makita yo apo ko namone dayto YouTube channel tayo ngum na bye-bye akta busy-busy na. Hello to apo Romel Leste, ni Rona Leste. Kuya madimumet ingkabil harang mo ko na nakakabsat. Sino datoy? Anak pa nga nakakuata madama matiti kuha na datoy madama pa lang mat iti LS na si ka Ana Derek Jack amo no ti no kasano ti panang ikabil ti harang. Ikam harang mo kuya nagadot taumon ko na. Gure man kita no kasano ti panang pangko? Iti harang-harang ako na ni Derek. Hello kada kayo aming kakabsat. Ayan, thank you very much. Gureta ikak man ti harang na ako na. Ang komo ti harang-harang kakabsat Diya mo ti harang gamin na kayo apo nga buy-buya. Thank you very much Derek. Jay YT Studio ko na. Anak pa lang expert gamin iti YT. Kakabsat gureta ikaman ti harang na kano. Tapno iso pa yang may pan nga dolyar ko. Hello kada kayo amin kakabsat gan. Ayan. Thank you very much for watching kakabsat ken gagayem. Guri kayo ta kita apo ta harangan tayo nga ko na ni Derek Derek. Kada kayo nga 16 na po nga naka online alak ikwayo mat YT kada kayo amin kakabsat happy watching up. Ewa mo Jay, apay mabaling nga may kan dati ko na madama na ti LS na si ka okay. Analytics kakabsat. Nyanti ko nana. Sino? Okay, thank you very much kada kayo amin kakabsat ken gayem. Hangag parang si ka, hangag parang dati kaya dito Ayan. Happy watching kakabsat kang gagayem. Thank you very much. Okay, nakita ko. Ayan, ikaman ti harang na. Ayan. Hey, thank you very much kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Okay, agyaman nakapoy ti panagbuy-buya yo. Da kayo amin nga naka-online kakabsat. Ayan. 16 nga naka-online. Yan, okay na, Kwan. Okay na, Derek, Ana Derek. Gapot agbuy-buya kayo kakabsat, Edric, agpaigadunak tatamatan, igado kakabsat ng gayem. Takakalolod ko apo, dagiti na nga abagtatay, so nga, tapno, may ayo kayo mga agbuya ka, uray 50 laang, 17 na po nga naka-online, alakan, anusan nyo mo it kakabsat ka gagayim niya. Dahil apo iti para kada kayo amin guri ka man ta kita ag monitor kita man na Ana Derek no, manang mami kita man no daharang nan agpaiso nga daharang na mami ayan okay 17 na po in the house nga kunada happy watching kada kayo amin. Hello Auntie Meli Recomio, happy watching. Nakita ko ni Auntie Meli Recomio. Okay, baka mga bakante ko di adta ka na nagitaga Binalan. Yan, moderator. Sino tiya may naga na dito Apa ninang? So nalatawang picture yo. Hetketal tiyo Derek ko na. Ayan, apo dagiti apo nga bubuya. Thank you very much. Kada kayo amin 17 nga naka-online. Hello to Auntie Merly Recomio di Tabinalan. Naparika kayang, kumusta kayo amin? Hello ading May, present. Hello Lorna Domingo. Lorna, present ka Lorna. Baka mga bakati baboy Lorna. Kasi dad ka diye payagan. Mapam mo pagbabuyon ni inang mo no ko. Basta live nak ti YouTube, iti YT channel iti LS ko ti YT channel apo. Automatic alalak ti nagnagan yun Ayan. Hello to Ana Derek. Harang. Hanyo nga escape ka di daharang na ka kay so nga dan sa $2 kom. Hello kada kayo aming kakabsat ken gagayem. Ag-update pa iuray tayo harang kanan. Ayan, harang. Hello po, Sister Daniel C. Conanil Rona Leste. Kada kayo amin po nga 17 nga naka-online. Thank you for watching kakabsat. Gyaman apo. Padasa man apo ti mangpado iti ratings dati YT channel ko tatata to gawang kayo man na po
Hello ka na yun ko buyan. Hamo nga isi-skip ng kwarta data no ka. 5 centavo at nga dolyar. Kasla TV kung ada patalastas na iso data titida kanya. Ayan, kakapsat. Ayan, nabuybuyan dapo dagiti playing harang. Thank you very much sa Apo Romel Leste kakapsat. Apo, ado gamit dagiti ada gamin bisita mi dito iko agbuy-buya damot ko hanyong ikateng kadita harang ng kwarta data ko. Katawa ni man Angelina Cortez. Ada harang nan no? Bagla ko. Baglang kuya host ko na. Kanayon ko buya ang video sir. Hadaharang na. Hadaharang na nata nakamone garo dun kakabsat da kayo po agbuy-buya. Kanayon ko buya na adu parang na katawa ni Faith Marigo marang. Kasama po dolyar datan. Basta iti pa nagbuya yu apo iti advertisement ads ko no daharang na 5 centavo kano titid na 5 centavo dolyar gasam data. Okay, 5 centavo nga dolyar po kaanong to nga tanga maka-ordo nga. Kaanon to nga tanga maka-ornang na kay Nerissa Tavios. Thank you very much. Aming nga dabalay na dito ya po. Alak masapula po nga present kayo. Uri baba kayo til 5 kabalayo dito. Okay. Kayo na agbuya sir at the post mo. Ang comment kay latamot na ako kapsat. Apay nagkuripot ni Lolo sir. Supay niya road madino gulpin tayo ti buma nang kakapsat gasam datag milyonaryo na. Ayan, nagkuripot ni Lolo. Siyempre, ag milyonaryo kang insigit, gasam data. Okay, yan naman ang Angelina Cortez kakatawa. Hello man ang Angelina. Punarigati buma ng kakabsat. Aday di kwartak nga nakurang nga dos kinita kidi kalmo na po bimaban nga nga ni awan tibintingan. Once ka na yun naka-comment ka na nila ni Domingo. Hello ni Ana Derek. Ana Derek, baka dadakil pa iti kwarta mong umsyakon. Hello Lorna Domingo, hello sir. Hello to Romel Leste. Thank you very much sa po dagita o emoji. Agure kay tagpa-question na kon 50 pesos preload kakabsat ken kayem. No sinno iti umuna nga makasungbat iti answer na daytoy question ko apo. Iso iti mga bakit iti 50 pesos preload tapno ti kastapo ka mayat iti panagtutungtong tayo. 18 nga naka-online. Pakisiryo apo mabisin man ang dati baboy min. Ang kita mo ng tikadan na po dati anak ko. Kanga ka naglumog lang aro doon. Kikere. Ayan. Hello, happy watching. Kadagiti amin na po ngayon nga babagkat dito. Katawa. Da kayo nga 20 nga naka-online. Don't forget ito. Okay. 5 centavo dolyar daak ads na kana. 5 centavo gasam data 21 na po kana online. Paki-thumbs up yo apo. Ag-comment kayo mo. Okay, thank you Daniel C. Cardenas kakabsat Lani Domingo gasam data. Ni Madang Angelina Cortez manang narigati mga lati 5 centavo nga dolyar. Hello. Rongi itak nga rongi itapo dito. Hello. Nyaji ka sa no apay handa makastrat? Apay nga ta? Handa mabirukan. Kadadyayan baba na. Ano nga Angelina Cortez po. Hello, happy watching kada kayo. Amin question. Kung kayo nagpanunulak ti question kakatawa na. Alam mami ipapudot mo na. Ayon dan harang nagpress na ko ni Daniel C. Cardenas. Thank you kadagiti 20 nga online paki thumbs up yo apo. Da kayo 21 tatay bimabapay lang. Niya nyo miimo tapo ti ag thumbs up tay isupay nga dolyar ko gasam data. Dolyar plus euro da pagbayad ti utang. Katawa ni Angelina Cortez. Hello, Nerissa Tavios, happy watching ni Romel Leste, Daniel C. Cardenas, ni Manang ni Arceli Lizardo, happy watching kata kayo. Ang kay pay pumampano, wag subli-subli kayo. Naimas ti ag subli-subli. Okay, ni Romel Leste kakatawa. Naglaing ka nga agrongi it sir,
makapasurot ka ko na ni Manang Angelina Cortez. Ayan. Sir, ipakita met at rongit mo at talang muging mo't makitkita ko. Api nga muging ka, man lang aro doon. Man lang aro doon, nagpindas lang aro doon. Makita yun na po na. Ti kayo, yan tumo gaming ka, makita ti pusag ko. Thumbs up dan ko na ni Lorna Domingo. Ape, 2020, atalang muging ka doon makita. Amuyo ka kabsat ti ubing nga mugingan, sigurado nga nalaing to kano no dumakkel. Iso kadakil ti muging ko, gasam data di nalaing na nga mangan. 20 ka na online, one sir tamuging mo, makit-kita ko kayo tagparato na. Apay sir, na imas ti butag kat ag subli-subli mo't ajay ko. Apay naramanam dati butugan sa bagay. Duggong pa inukwati makamo. Dugyot ko na di mami may. Gusto mo mami may. Once nga iba once ajay duggong uno dajay ito pram dajay butog mapanjayan ti nga das. Jepre rumor datay duggong na. Duggong pa yung masalto kanya no kita ko apay ada na medyo ada na napgad na uno ada timbang kang kita ko apo duggong timbang kang kakabsat na panjingiwat ko. Nangatuunay ti video sir ko na. Okay, Allah, ako na Nerissa Tabio. Happy watching, 21 na po ka na online. Kakatawa na. Di ba? Aging kukuna kay mo. Tapin nyo pa yung naramanan nyo, tidugdugong nyo kada bubutog yaw. Mapandi dyan ti ngadas-ngadas kakapsat o rumuwar di dyan. Aglalok ka sir ko na Nerissa Tabios. Kusto! Ni Faith Marie Gumarang, so na katawa na. Kunak mo niya di nakirsang ko ni timang ko. Timang ko mo itong nadugong da dyan. Siyempre mapan di dyan. Ti ko ko so nga naramana mo, ti dugong mo kakapsat kang gaya. Amoy ka din nga no tidugong ma-identify no anya ti sakit yo no tidugong yo ko na agad mami ti sakit na mami no kwa High blood no na agad tidugong ano kano na agad tidugong ko na ni mami may ada high blood yo ngom no samit tidugong yo kakabsat atay ada kwayo ada nangato ti asukar yo no kwa na nya daga na sakitin no kwan. Ada diabetes yo apo no samit tidugong yo. Tapos no naalsam tidugong yo kakabsat acidic kayo. Iso nga no kaya yung maamuan no nya ti sakit yo kanon yo tidugong yo. Ramanan yo tidugong yo tapno maamuan yo apo no anya ti saksakit yo no diabetes, high blood no acidic kayo aglalok ka lang sir kuna. Dajay apo ti pakakitaan nyo no anya no kaya yung maamuan ti sakit yo no diabetes kayo ramanan nyo ti dugong yo no nasam-e ngom no na agad apo high blood kayo kakabsat iwasan nyo ti mga iti na agad ngom no ada nakapuy-apot no acidic ko na acidic di ba atay nalsum nalsum acidic ko na po ang kayo unay mga napo dagiti sa salawagi ta kada palpalali kada perper sa rarangkita kakabsa. Laramanan nyo dito ugdugong yo tapna muyo dagita. Ari naman akong si Kamo Hamad Alayban, ari naman ak in sikreto nga rin naman ko. Apo, na medyo sumamit nga umapgad. Ari naman ak in sikreto siyempre ipakita mo kami nga ramanam ti dugong mo. Dugyot ko nada no kwa. Ang kakatawa na. Hello, ami ang dugong is the key. Sir, ko na ni Nerissa Tabios. Gusto. Mga kayo nanti. Ayan, di ba? Isong ano kaya yung maamuan na po iti saksakit yo, umuna ka pa, sir. Ari naman akong lani Domingo na agad kan sumamit isong mas o menos hanak nga high blood, sanak nga diabetes, isong na agad ka na samit. Iso nga mayat apo hawan sakit ko lang ko sakit ti bulsa. Kada kaya wala po 17 nga na online na imas na sir malinamnam ko na ni Faith Marie Gumarang gasam data kakabsa. Sige kumpay mga nako ay mga ni Mami Mayan na imas sir malinamnam ko na ni Faith Marie Gumarang okay.
ni Edric ko, kaya tanang nga kanan. Apaw. Tugtog kiti na jagong na ko. Kitak sisimok apo kang kanan naman. Apa kaya tanang mo dati ubing. Ay ni Janjan. Oh ni Janjan kano idubing. Tugtog kiti na. Apa niya mo bara dubing ka agi dugdugong as ko ni. Ni kang kanan na mo idugong natin eh malubing. Po mama. Apa kang kanan na mo dati dugong ni Janjan na masamat rin naman na medyo umapgad sumamit mait. Sir, mangmanganda kita ada dita abay mo. O dugong mo lang, ada mo dugong da. Happy watching ka lagi 20 nga na online. Allah ko na daw. Allah. Hanyo makikita yung nagado ka kay style. Okay, manang Lali Domingo. Lali Domingo. Hello to manang Lina Cortez. Kada kayo aming kakabsat. Naglalaw manin nating mataltalabtab. Tinumutibiyang. Isong nakadusngiit kayo manin na po nga agbuy-buya. Nagiti po nga nakaidan. Iti da ito nga kanito. Thank you very much. Kas jay tay anak ti amok sir kanin na kanin namot ko namot ni Faith Marigumarang. Na imas garod kun di jay na mamuan na no anya ti sakit na di ba? Pinasecond motion na nakapo ni Faith Marigumarang. 21 na po na online. Paki-thumbs up tinumutibiyang. Hello to Judith De La Cruz. Thank you very much Judith De La Cruz. Agyamanak ikang kay ti jacket mo ko na lamis apo Judith De La Cruz. Hello to DJ Alegre. Mga mega shout out sa lahat na imbag nga oras tayo amin ko na ni DJ Al. Hello DJ Al. Mabalin ka nga gibabati balay mo apo DJ Al dito. Sa bagay nakamone kansan na apo DJ Al. Thank you very much for watching. Permitidus ngit kin ka sir itaypay ko na ni manang Lina Cortez. Tay question awam muton ko na ni Lali Domingo. Siyempre patpatangan kayo. Happy watching ka na kayo. Amin ay Awang motor na pang DJ okay, kung kuna ka no di question. Kapag agbuy-buya po ni DJ Al, isudata ni DJ Al kunana dito ako kakabsat da DJ. Hello to Judith. Hello Judith. Happy watching Judith. Okay, agpa-sponsor ka nun. Ag-sponsor ni Mami May. Manu Mami May. Ano na? Okay, DJ Al. Happy watching. DJ Alegre. Apo iso dati apo ni Apo DJ Alegre. Da kayo amin na po agbuy-buya. Dati apo ni DJ Alegre apo ko may isa po nga radio announcer isuna kan ada isuna iti aweng ti Cordillera Facebook page. Iti question nga pangabakan nyo iti 50 pesos sa preload nga sponsoran ni Mami May anya tinagan iti radyo nga pagtrabahuan ni DJ Al iti Benguet Baguio City kakabsat ken gagayem. Da kayo po agbuy-buya. Ni DJ Al Wuno, ni DJ Alegre apo ko may isang FM radio announcer isuna may isang disc jockey iti nalatak nga FM radio dadi kadi iti Baguio City nya nagan na dadi radio nga pagtatrabahuan na kakabsat go ayan hanggang answer kano apo ni apo DJ Alegre kakabsat. I-chat da kading Judith kakabsat. Hello Judith De La Cruz. Happy watching Judith. Hello Judith kakabsat. Ayan. Gore kayo tayo surat ko ni Judith. Sayang ginaganda. Baka maala na di baboy. Judith De La Cruz. Ayan. Yan agan na. Okay. Da kayo po magbuy-buya. Anya itinagan datay radyo. Radyo nga pagtatrabahuan ni DJ Alegre iti Baguio City. Amo ni manang Angelina dito tata may sapo nga kaduwag nga agbuy-buya kanya nat 16 na po nga online radyo 98.7 FM kakabsad. Ayan ni Ronald Estek agkukuan. Makita yo apo ay atan tijak ammo ko ni Daniel C. Cardenas no makita ya po kita i-session ko apo iti i-share ko naglalay bisuna ni DJ Al 89.5 Star FM Baguio City kakabsat. Kita nyo amin apo dagiti pagtatrampon na. Adon. Awan pa'y nakalawan. Ayan. 14 na po na online.
Anya nagan po datay ure malayo lang datay nakasurat di likod na ka the background ni so na no ag live. Hello to DJ Alegre. Iso na po ko baka marimani so nan nga ag programa iti dayto nga kanito iti Baguio City nga sinmirip ditoy. Manang Angelina Cortez, amum dati Manang Angelina Cortez da kayo po nga hampay nga naka dikit kontinuo mo tibiyang ako alam makidikit kayo mo kanya ko nakakabsat tama na yun dati 1,680 subscribers ko kada kayo amin nga buybuya 89.5 Star FM Radio Baguio City manipot kini Nerissa Tabios. Okay, awang pa'y tinakaala awang pa'y nakaala kakabsat 17 nga naka online. Thank you very much iti pa nagbuybuya yung kakabsat 17. Awang paya po tinakaala. Anya, kita nyo di tayan ti share ko apo nag-share aki di kalman. Di jayan ti wall ko dadya isuna. Dadya yan ti wall ko. Kita nyo di wall ko medyo i-browse yung ipababa. Radio 97.6 ko na ni Faith Marie Gumarang. Hello Manang Angelina Cortez. Di Manang Angelina Cortez ni Mami May amuna. Aweng ti Cordillera program lani Domingo. Datay ano niya nga istasyon ti radyo iti pag DCWR kano. Okay. Da kaya po nga 16 nga nakulan na i-share you man dito ikakabsat i-share you dato yun ano mo nga live streaming ko. Radio Caruba 91.01 FM apo ni Mel Pasyon Dugay Valencia mo data Arceli Lizardo ni DJ Mel data dadta Radio Caruba ada makikita dito DCWR radio station ko namin DCWR radio station ko na aweng ti Cordillera ako na ni Evelyn Talbo. Hello aweng ti Cordillera datay live streaming. Aweng ti Cordillera si radio kano Daniel si Cardenas ayan basta lumalayo latta da gita likod nan isulatan i-consider ko. Okay, 13 nga lang online. Lang pangatunyo dati DCWR 98.7 radio station. Judith De La Cruz. Happy watching, kakabsat. Hello to DJ Alegre. Agbubuya ka pa lang dagdag kaweng ti Cordillera Radio. Kanohaan. Facebook page na data. Ayan, kakabsat kan gagayem. Danakaalan. Danakaalan 98.7 na da Radio DWUB FM Baguio kano kakabsat. 70 gapukin ni Arceli Lizardo. Ayan, Radio 98.7 FM kakabsat. Okay, happy watching. Ayan, Okay. Nakita dito ingam i-consider ko datoy 90. Okay, na kaya po nga 14 nga online. Congratulations to Ronald Este, Zay Radio kakabsat. Ang masapul datay frequency nan 98.7 kung kunana kada 99.9 kung kunana alin. Basta no da Zay Radio na nangabakan. Zay Radio ni Ronald Este. Ronald Este 50 pesos preload. Sponsoran ni Mami May. 50 data. Ayan. 16 na po na online. Na Ronald Leste. Zay Radio. Zay Radio. Kita nyo gilikod na kadasinan. Zay Radio ko na. Iso tayo po ti pagtrabaho na iti Baguio City ni Apo DJ Alegre. Happy watching. Consider na walang... Hello to... Consider po walang bagyo. Apa yung handak makita? Okay, Mami, kita man makita na ko. At ang mobile mo. Kasano lang? I-swap mo. Anyan? Idaw. Ay. Ngamnom ako. Itang tipanan ka likod na at mga kwam. Gulay kaya po ko ipilpil ko. Data. Siguro mayatain. Okay na po, sir. Ayan, nakita na kaon? Anak pa'y nakusukat. Nakaangdo dakpay lang.
Okay, may pang-online na po ako. Okay, Ron, may pang-online na po ako. Online class, 50. Next question, kakabsat, Ken Gagayem. Okay, 50 pesos manin. Ni Mami, may sponsor ko tatangal daw. Okay, da kaya po nga buya o buya kay ti YT channel ko, buya kaya po ti Facebook page. Siyempre po ti paggastuan ti iliuliwa ko load kakabsat kayo mayat kayo kung saan. Ado po ti matulungan tayo tapno agka-load giti po nga mga baabak at sa buya kay basit tapos mga bak kayo damo sukat na po ti pagbuya yo hang kayo nga malugi kakabsat kung gaganyan. Okay, nangabak ni Rona Lesten, kakabsat, nalpason. Okay, next question. Okay, ada kayo po magbuy-buya, thumbs up ni host, ken dikit dakmot na, ada kayo po nga 17 nga nakalan. Apay manang Angelina Cortez, ada naka LSET YT. Mami, kita man nakakuha ni DJ Arnel. Apay naka-live ni DJ Arnel TYT nakakabsat. Siyempre awan dagiti admin ko dito, awan ni Maribel, awan ni Maribik, wano ni Catherine, DJ Chef Arnel. Kita man naka-online iso na LS na mama. Hello, happy watching. Dahil po ti may kaduwang question nga pangabaka nyo ti 50 pesos preload. Awan sir, nalpaso ni DJA ko na ni Lima ng Lina Cortez. Pag-share yung man po dato live streaming tinumutibiyang. Da kayo amin na pong agbuy-buya. Hangko kami may share. Po, kita share ko man. Narigat ko ang may share gamin. Ayan, kakabsat. Jack may share gamin ang kumay share EJ ko, ang kumay share DJ Messenger ko, tawon ti Messenger na dato Share ko di ko. ayan. 18 na po ako lang, nakaturog dancer ko na ni Arceli sir. Na-share na sir. Okay, question, kakabsat Ken Gagayem. Idi una na nga panawan. Una na. Agati babakat dito abay ko muna dato yan. Anya iti nagan na datay pangi kabilan tayo apo dagiti lupot tayo no awan iti lakasa idi. Anya nagan na dayan te. Idi una natin una na nga panawang kakabsak kang gayim. Anya datay pangi kabilan tayo dagiti badbado tayo idi no awan ti lakasa no aparador tawang pay nga uso ti aparador idi nanagan na dajay. Okay, happy watching ka na kayo aming kakabsat karton sako kano. Apa baul kano karton baul kano kakabsat baul ken lakasa iso nga iso dajay kahit. Bayong kano. Na okay, inya na gana dai apo sa apo ni Nerisa tabi sapo kano ti pangipanan na apo dagti sa isa ko dat supot kano nya nga supot apo nakugita ko no na leste. Inya na gana dai apo kapsat kagalayaw apo nagginamgamit yo apo di jay atay amoy do ati ko no da gisuli ki ibitin nyo dajin sayo kanti si Perna gasam dajay plus niya pag opo naala. Inya na gana datay okay kuribot ka no. Poy kuribot mo pa'y tabadon kasanon no agilog dagitay manok di jay di pa'y adda dagitay adaga-dagayayen nya daga natay mami nya naga natayin no di no nagukup ko adda tay no di pagukupan gaya mo anti gaya mo aja gaya mo ba Tadi pagkukot ko tam doon, di pagilogan na no nagpisa gaya mo. Gaya mo yung kalita kung nada. Ada gaya muna ka ng kakapsat basket. Baki, apoy, baki mo da. Apo nerisa tabios da yoy baduy pamuji baki badam dama pagilogan ti manok.
Happy watching kakapsat. Po, ipamuta ba? Bado di baki kakapsat makita tayo manok ko ni maya mga pag-ilogan data ko na basket nga abot samait. Ada nakaalan. No. Amo kasi no ikoribot yo apo dagita bado yo. Amo yo ididamdam una nakakapsat aglalo di balay idi. Aduti manok mi nga opag birok da apo iti pagitlogan umuli da diyan ti balay me. Agpi amaman nakagala ti ilog di jay sisirok iti unog iti karton mi. Kakabsat? Opo. Ano? Tabaskit. 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 Mabalimot. Nya nga basket na tabot-abot. Abot-abot ka na. Basket. Mabalin niya. Tabaskit. Abot-abot. Kakabsat. Ni Robel Leste kakatawa na sakubag ko na. Ano ba na Angelina Cortez? Ama mana idi man ayam mi ko idi man di balay mi ko sisimot dagiti manok umay da umuli di jay anti balay mi madamdam ko ada naipan nga karton nga dabala agiti badbado gi ading ko pamuji anti karton idi ko ala madamdam ko kutak mabang kita gi anti karton ko ada mo ilugon karintarag tumutan ang solto po non tano no makita da kami ko ornongon tayo tagpado tayo ti manok ko na day di among iso nga no siya batan aka no nakita ka kay ilog ako naimas gamin mala ka basit asinnan iya mapaspasa ko nga sulto po ng kakabsat kang gagayim sa akong tubal lang. Apin! Balat-bat ko na niya po, Judith. When kasta nag-idi ko na naman ang Angelina Cortez. Kada kayo amin nagbuy-buya kakabsat, ada na nga ba ko, naalak tayo nagan na po. Ajay bagbagak kakabsat ko, plastic. Nga nagsinan kwa kasjay nga dasiper na nga paghangeran di mo napadasan ti ajay ati nagsinan na ati daga kasjay nga kaslagintid mo nagsinan kwadrado agang plastic nga da kasi kasjay na balod-balod na nga plastic nga paghangeran sir ko na ni Arceli Lizardo iso datoy Arceli. Hello Marbelin Pichay, happy watching Marbelin. Ang mga kadaan. Nya kadaan naman lang ro dal. Ay, talaga do. Jayan, ka duti kas na idi. Jayan ti nya naganada jay. Basta ha plastic nga pagkangaran dayan. Aji ko bagbaga kakapsat daje ko ati dagdajay nga mga lakay ti kayo ining pamuji balangan inkabit mo day hanger nan loktam tumod datay loktam tumod datay siper ng kakapsat mabalinan karton mat kanya mi idi sir ko ni sino plastic nga paghangeran ka da hello to nangaba maninika ni Arcelin. Hello Arceli, kalaulod ko lang tatay ni Arceli nangaba ba ni Arceli Lizardo kakabsat kan kagaya. Ayan. Kadi ngamin ti gamit mi ubing nakser kon. Di ba? Nada talagang i-rewind ko si kami idi tapnohan nga matapukan gumatang nga iti paghangeran day di paghangeran mi apo di jay kaslat parador ng plastic. Din nga maisan nga kasjay nga dasarming na. Okay, thank you manan kanya Arceli Lizardo. At nagbali na pong sponsor tayo dito ko ni Mami Mai. Da kayo apo 90s nak ngamin idi madik amuday ta ko 1990s ka na. Ala ka dati simrek dito Evelyn Talbo paki-like dak Evelyn Talbo ni sino pa ni Hamad 80s ata sir ko ni Hamad Alaybani 1972 nak 80 di manutang ko di 8. Thank you Mamay kano 90s nak namin sir madik amuday ta kana absat kampayan. Thank you Mamay kano. Hello kada kayo aming kakabsat agyaman nakapo iti pa nagbuybuya yo Evelyn Talbo dancer. Okay, thank you very much kada iti 80 na po nga naka-online. Thank you. Kada kayo amin na po agbuybuya agyaman nakakabsatan. Okay, next question. Tapno kwam. Mami May na pangalong upatik pa-question ko. Okay, Marbelin Pichay, dagiti kita nyo man apo si kayong agbuybuyan no sinno si sumbrat nga damdamo masapol nga ag-present tapno may surat ko tinagan na sayang dati attendance yo apo tada iti attendance yo isunto
isunto apo iti irapol ko into no marapol atay baboy nga native. Kastay promise ko iso nga obra out lang amin. Amin nga may promise ko apo iti YT channel kasama ti liwliwa kon rayaw mapatuloy kakabsatahan yung bagbaga nga ulbud ka anapeklan ko na ano. Hello Arceli Lizardo, mabalik ka pala gan sir. Han Arceli ko bakag valedictorian ka manen. Thank you very much kada kayo. Okay. Hello, Romel. Sir, mabaling payagan, Sir Dan, Sir. Di ba man ang Angelina Cortez? Baga ngagparapol na kiti baboy kakabsat. Kay kayso na naganaktipito tamok ko, talo, patla. Ninayunan na pa iti talo, di. Oh, Tano adamot apo adamot makatulong akon adamot konsuelo yung agbuy-buya kanya. Kure nagrongrongiit kayo apo, mga bat kayo pay. Baka si kayo, aglalo dagiti taga Ballesteros Cagayan. Da kayo nga taga Ballesteros Cagayan, uno taga Apari, taga Alakapan, taga Bulog. Ibagayo nga agbuya kayo, apo tanalala kayo lang nga alaen, dajay baboy, dijay balay. Dajay nakapayagan is, iti balay mi, mapanda pa siya rin di balay mi, uray rot ak anusan nyo kakabsatam, hanta ambot tao na ba nang niya. Danto ni ading Katlin na po, mangiyawat no sinutit mapagasatan to, nga mga bak, sapay ko mata ikarkararag ko apo nga mga bak, ada iti Apari, uno Ballesteros, uno Abulog, tapno tikas ta nalalakada nga mapan alaan di balay kakabsat. Agkalong-kalong da ka, maalan. Uno pa rin, no linaw, no mga bag ni Romel Leste, automatic, paisuro ko akin ni Sir Errol Juanay, mabang na makataman di balay ni Sir Roderick, no nakaamunan. So nga, da kayo apo agbuy-buy ha, no ag-live na kiti YouTube channel, inyali tikwan na mami, no 19, April 9, ano, March 19, one month na niya. 20. Ikwak to iti kwa nga ta, iti rapol kakabsat ko April 15 kakabsat, April 15. April 15 tapno tikas ta ka napimpintas. Evelyn Talbo, ikismis mo to Evelyn Talbo. Da kayo apo nga ni Lorna Domingo, ni Lani Domingo, da kayo nga taga Ballesteros, taga ni Manang Fatima Villaflor, ni kastamat kin ni Nerissa Tabios, baka mga baka na no napau kay di Nerissa Tabios nga nangabag iti Burias, baka tatangkab sat iso agbuya ka na nalaing ditoy live ko tapno maalak tinaga mo tapno ado tinaga mo. Basta live na ag present kayo apo ureno pumanaw kay tumulaong okay. Tapno tikas taga sir, sapay ko maasar ko na ni Gasam Daniel C. Anyway, kabisi dito kasi Ramadan to, na 13 di start na kanaka. Okay? Okay lang Daniel C. No, busy ka. At least, kwanto mo, sapay ko ko na na. Ni Nerissa Tabios, malagip ko lat kahit na among Nerissa Tabios da dyan ang habak idi awana nga buy-buyan baka masikugbot tata naganak tata daytay liwliwa idi nga baboyan kadatay rayaw iso da dyan nga naganak tipito di balay dayjay balay madam na may post ko kakabsat kang gayam agkudkudak pay kakabsat. Okay, thank you kada kayo amin nga buy-buya apo nga naka-online 16 nga naka-online question tapno magnati negosyo. Okay, magnati negosyo kakabsat. Baro kami dato ay CP holder po in kuwata tatay in regalo da. Kadento ko matulid. Okay, thank you. Kada kayo amin na po nga naka-online. Pa-question na pa kay magdanagan dapay dua. Nga nabat-bati. Okay, 15 nga naka-online, paki-share yung kakabsat po kawan nyo dagitay nangabak nga nabunod, diyan nangabak nga nabunod, diyan na mabunod. Automatic no kwat dinaganan kanada. Automatic sir no nga nagan kada nakakabsat. Alak no mabunod ka te siyempre uray no kwantulatan, pabayamon ko kasanong tati pamayak ako into no agparapol dat. Baka masapul ti presenteyo kasla da jay papamayan ni DJA nga ang kay mga bakapo na wan ti presenteyo iso nga medyo no busy kay to alak
sumirip-sirip kayo lang tao rin nung baka nung may bumbunutok ko. Daniel si Cardenas, ayam mo. 1, 2, 3. Nako. Ada na nga tumaktak ke. Oh, imunag man ti boses mo, sir. Kasi inikat ko inikat ko apo dati headphone kun tamalobat akon. Tas la kanya kidinagan na napanak in misbo na ako nabilangan na ko na ni Nerissa. Hello Nerissa Tabios kakabsat. Ang kay madanagan na po tayo depende po no adan to maalak nga sponsor ko iti panagparapol ko iti baboy. Tano once nga makaurnungak apo ti sponsor ko uray na yunak to ti kalding. No adan kalding uno baboy kakapsat no damaanak nga sponsor ko po nga sponsor iti kalding ang matarakon yan mabalin na po nga nayunak to ngam kita agpay kakabsat no danto maaram ko nga agbalin nga headset lang sir uray busy kas jay nga talaga no makaalanak to apo uray talo nga sponsor ko iti YouTube channel ko nga mangtititisag sa 1,000 nga talo 3,000 dajay 3,000 kaditi kalding manubayad ti kaldingan papaitan kakabsat sakto tatawag dami na dito makamukanyak nakarkarudyak makapag presenteng ano hala di ba kakabsat kasya iti may pabagak no adan tumaalak apo nga sponsor ko hanto lang nga kalding iti mabaling ko nga iparapol mang parapolak apo ti kalay iti baboy keng kalding no adama alak 30,000 or more than sir kuna na amang kipakita naktuman no dapay kalding nya kaya nyo pa agparapolak apo iti kwa agparapolak ti 1 kilo nga tukak agparapolak ti 1 kilo nga tukak kakabsat 3,000 or more than kuna na mangkita naktuman iti kalding apo syempre no kalding masapol nga babae apo ta ano babae gamin dakkel ti may tulong tayo apo tapno aganak no lalaki gamin agsikog magpaado lang hang makaado to no lalaki Romel kakataw nya kaya yo hanyo madlaw nga baboy kalding nya kaya yo parapolak pa po iti pusa masidamo ti pusa apay di yo amuyo ti karne ti pusa kasla karne ti manok kakabsat kang gagay naraman ako mami mai tapi nakanda kami ti pusa dadyangkel ko agsida kayo karne ba manok kuno idinalpakas kami nagsita ko na imasmot kasla karne iti manok dati karne ti pusa sindami ko ni apay medyo nalangsing. Nya isinda tayo uncle ko nami kan dayi na tayo uncle ko. Apo dayi ko pusa isindayo nanang isumala makadudulukon na kung kuna. Naimas mo ti pusa kakabsat huli. Batamon amman naimas ti pusa kakabsat. Ti pamayanda dilnakan day ti danom tapos kasla koneho dayi pusa. No, baamon sir ko na ninarin. Amman na imas ti naraman na iti pusa. Agim mamadi kayo matamuyo yan nya tinagnagyan di kita hamburger nga hangkanan nyo baka pusa tinay mimix apaw. Baka pusa tinagnagyan da kita hangkanan nyo nga hamburger ka naglalao ka mo tayo yapaw. Antay mamukit kita no aramidin lang. Naimas nga talaga ti pusa, naimas kasla karne iti manok kakabsat. Tapos dapay nyaji kwan sindami pay datay nyaji buaya baba na yung sa buaya mami naganagin. Banyas! Amuyo banyas pay naramanak pay ti banyas kakabsat. Naglagada ti gimas ti banyas. Pusa kada ba user ko na. Apo. Kuna niya po pait marigo marang. Pusa uno ba tayo amu kakabsat no nya kita may lalok nga hangkan ninyo nagimas ti hamburger kung kunayo kakabsat ko tapos pusa mo di ba o yung giling dangan linaw kanda ti kardi awan nakaramang kayo mo lang batamong agin di kayo pailaang mo ito Nerissa Tabios kakatawa now po watching ka na kayo amin nabangsit ti isbu pusa sir okay nabangsit tis buti pusa nabangsit tis buti pusa lalo no lalaki kakabsat ka medyo kwati lalaki na ang dol banyas aso na imas ka na rin manang Angelina Cortez
Adi banyas kakabsat na imas kasla manok nga talaga na imas ti banyas. Ngam ni Romel Leste. No pusa, po pusa nagimas ti pusa kakabsat. Ngam pampanunutok da jay ulo na kasla marikak. Sir, bigaton, makanabanong na ako na alas 2 dito yan ko na ni Arceli Lizard. Okay, Arceli, good night king kan. Matulog kan na Arceli. Ngam no, nagsinsida na nga tapusa tamok, di pusa nga karne pusa ta, di ka maliyawak ta, dati ulo dati pusa, kasla agngar-ngar dati pusa, dati meow, kunan naglalo nagringgor dati kwa. Amuyo kadi apo nga, no agruman sa dagiti duwa nga pusa handa may lingad kakabsat handa may hanga maamuan ti karuba kakabsat no agrinrino man sa ti pusa no apay kidi nga agrew dagiti pusa agrew ti pusa nga napigpik sa meow agmeow no aglalo no mayala datay pusa nga babay ka meow kos latin agdakkel dati latag tay pusa kakabsat ay so nga agrew mo man ore ka no mo tao no kwa apoy no dakkel ya ka grew mo dati tao yan no dakkel nanay ko na ko na katawa hello man sa matan sir ti pusa tay ko itay ko na ni Nerisa Tamis aman iso nga grew dati pusa kakabsat kita ka ti pusa ka bati-buti-buto na agrew mo dati babae no pinyariyawon na ya katawa ni Manang Angelina hello ka na kayo aming kakabsat ayan maanag kaya pati kakatawa dagiti 15 apo nga naka-online thank you apo iti paragbuy-buya yung anayak lang apo nga may sa oras ka media dahito hello to Romel Leste di ba no dakkel aji pusa ko no green naman sa rew tay pusa kakabsat jak amo latao ka dakkel kang basit ka magrew mo lata kasamda sir may online class pa ako ko na ni Roma Leste okay Roma Leste thank you very much ayang kakabsat da kayo apo nga maturog kay latan ta agpapatang kami okay ni Romel Leste happy watching kada kayo amin na po dito aglalok lata istorya manan sir supay manang sugarod nga mas daawan no apay nga agrew datay pusa no iyala da. Kabasi mo tibuto datay pusa. Ni Lani Domingo. Hello Lani Domingo, di ba? Agrew datay pusa? No datay tao ti mangyayala tatakil buto lang. hamo nga agrew dati atay iyala na gasam data 40 na po nga online amang kanulat ako na ni Mami Mai bye ko na ni 2020 maturag kami 2 AM ka hello 2020 thank you very much for watching kada kayo amin na po nga buy-buya maturag kayong kakabsat hello to 23 nga na online 2015 kakabsat hello, Rona Leste, da kayo apo nga daubraon na maturog kayo niya. Okay, next question. Sakbay apo nga agpakada to inumutibiyang mapanapo nga 1 hour and 30 minutes ala sir atidog tikasla sa barena tibuti pusa ko na ay ya no apin no kasla barena di ba dajila da ajilang butok kalding ti amuk sa kasla barena dajay. Hello to Diwata Bianca. Hello to Diwata Bianca. Thank you very much kabsat. Ibabam tabalay mo. Diwata Bianca. Happy watching Diwata. Isurat ka ading ata baka sikat mga bak iti native nga baboy nga rapol ko iti YouTube channel ko nya. Bianca. Happy watching Diwata Bianca. Thank you very much for watching ading. Hello to kakabsat kang gagayam. Good morning Diwata ko na ni Rona Leste. Ugali niyo po reno sangsang apolo no walwalo ti agbuya iti LS ko iti YouTube iti YT channel anusan niyo kakabsat ta malpas pa question. Okay malpas pa question ka namanen. Hello Judith De La Cruz, happy watching kakabsat. When kasla bare na buto na kuna ni Manang Angelina kasi agyo agariwawa jay babae ti pusa kuna. Apay manang binistrad mo dati buto ti pusa no lalaki no barena. Jak pa nakitan sa tabatit sa mo laong ti buto ti pusa kakabsat. Ayan rumuwal sa ko ti 31 Manang Angelina Cortez. Ayan
Baka rumuarte 87, 87 dikit, 29, 31, 14 nga naka-online. Hello, kada kayo apo nga na 14 nga naka-online, 15, happy watching. natin. Aman sir, kas labarena, kung ano naman ang Lagdulduling. Wan duling di matak niya. At may isang Balag. matak ko balag basit na di mata. Ngum no agis ispeko nagkakaslawag pada ngum no naka-live na ko. Basit data matak. Aman sir, kasla barena ti ikot kana na. Hello to Romel Leste, happy watching Romel. Laglagipin nyo po March 28, Mark, iti kalenda kakabsat. No kas parigan to, adana ka po, DJ sa bali nga isla, kas pangarigan, iyawidak to kakabsat atay March 28, kasla major prices to DJ ubraan tayo DJ kakabsat, barbarang no madupay po ti malak kay sponsor, tapno naragsa ka po, dagiti agbuy-buy, ti liwliwag ka na ray, dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you kada kayo aming kakabsat. March 28 apo laglagipin nyo aglive na to tiliwliwag ka na rayaw. Ta ipa-question kunto datay 20 nga question equivalent to 1,000 preload da nga sag 50. Tapos alaog to datay mga bakiti 1,000 cash gift kakabsat nga best commentor mangragi no bigat no aglive nak. Basta aglive nak apo iti first nga damdamo ag comment alaog tinagan na. Tapos indo no agpakada nak alaog man yung tinagan na dati last nga ag-comment no agpakada na kom. Dagiti apo iti rapol kunto. Okay. Sir, mabalin nga, invite ti saan nga OFW? Uri nga OFW, invite nyo amin dito, karanukong nyo apo dito yung YT channel ko, kastamot di jay liwliwakan rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Basta buya po, siyempre, agyaman na kaputa, siyempre, umado na po, ang mga 26,000 followers iti liwliwa, kat adamot 1,680 iti subscribers ko iti YT channel ko. No awan kayo apo awan iti kastoy nga awan ti kastoy nga kapintas ti liwliwa no awan kayo. At least naka-monetize ti liwliwa po. Naka-monetize mo tapo iti YT channel ko. Iso nga thank you very much kadagiti timulong. Taamin na po nga inkarik patuluyok kakabsat. Daki 20 di nga damdamo nga nag-moderator. No si bibiyag da pailaang. Lodak idangam hangkong gulpin. Lodak ti dua. Kasi kakabsat tap no makaisubli lang nga po iti naimbag nga nakam nga intid da kanyak ta. Tay kunada kakabsat once kanu nga nakaitid ka iti tulong hamo nga namaanan nga agsubli pay da nga intulong mo ngem kit de tinamnamaem apo datay to kasukat nga itid ni Apo Diyos king ka nga timulong. Ano na itulong yun kakabsat hanyo kadi nga hanyon nga ikaskasir ta narigat tagikasir ikasir mo pa lang gintulong mo indid mo lang aro doon kas parigan insarwam lang aro doon tapos alam ka kanum pa lang datay sarwam sa anin no timulong kayo apo alag no mapagasatan kayo mapasagasatan to nga agsublin tumo lang gintulong yo apo agyaman kayo no sana ka ni Apo Diyos ton ti makamu kada kayo oren nga mangi subli na gintulong yo kas jay kakabsat. Good morning ko na ni Joe Rivera Varcars. Hello to manang kosto takuna mga Daniel si ala nagkarokumata si bibiyagan sir. Hello to Venus Tabangay. Happy watching ading Venus Tabangay. Thank you very much for watching. Kada kayo amin na po. Venus. Hello Venus. Wow, no si bibiyag pa dapo nagiti 20 nga nagkariyak idi nga sagdodwa ga sutti preload da po. Itid ko. Nga mahang ko igid da na ta siyempre no lodak apo nga automatic daji 20 ti sagdodwa gasot apo karyaran ani mami mayen 4,000 daji yon. Happy watching Venus Tabangay. Hi Joe. Hello to Venus Tabangay. Good morning po Konana. Thank you kada kayo aming kakabsat. Okay, question no nalipatak tay question. Okay, question kakabsat. Ni Apo Jacqueline Pasaraba, happy watching. Di ba tayo kunak manen? No timulong kayo Apo tiliwliwa ka na rayaw. Hanyon nga ngam no kaspari gamot ako no tinulungan ta Apo kaspari ka milyonaryo ako. Dubli triplik mat angay subli Apo ti ayat yo kanyak.
Kasjay, hang kung no mga bakti euro milyon dito, opo, no sinuti ka na yung tumultulong kanya, isumot apo iti automatic nga gold pick nga tulungan kasjay. Ang nagsasalawa sa wapo, once nga mapagkasatan, to inumotibya nga po nga mga bak iti loto dito Europe, agsagana ka ang kaabsat. Tumulong nga tumulong. The more you give, the more you receive. Host ko na ni Jacqueline na Pasaraba. Data apo mayat data kabagyan Jacqueline Pasaraba no. The more you give, the more you receive. No boxing. No, the more you give, the more you receive. Kakabsat ken gagayem. No boxing pagsasaapo iti boxingero data. Manjala kayat, very good. Kuna ni manang Lina Cortez. Happy watching. Very good sir. Kuna na. Nga nganin ako maamong manang idinagapo na gilang gumera nagtaya nak iti 11 nangabak ti 150 1 euro and 50 cents nagtaya nak dito iti Tenerife manin nangabak ti 5 euro opo handa lang ay naya ng 1,000 o 2,000 euros kumang kung kuna manin once nga nangabak ti dakkel abot apo iti igadog iti liwliwakan YouTube channel ko apo syempre bingayang kay mo. Ada porsyento abot tiliwliwakan ray viewers kastamot iti YouTube no mga bakak. Apaw. Oy, nagpapaiso abot ti pagbakak kakabsat narigat no og sasalawasaw na nya. Hello to Nerissa Tabios. Okay, questionan kakabsat question ta baka turog kayon. Kaya dahil na po ti question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Third question. Anya tinagan dayjay bangbanglu dita Pilipinas idi nga kayatan dagiti babalasang nga gatangang kakabsat ken gagayem. Anya tinagan dayjay bangbanglu idi nga kolon nga kayatan nga gatangan dagiti babarukong babalasang go. Okay, pamada ka nang. Bangbanglu manang. Bangbanglo, perfume, dahil damdamagang. Okay, happy watching. Okay, kabsat, Juicy Colon. Happy, kuna ni Joe Rivera Barcalse ko, Benz, ni Daniel C. Cardenas ko, Bambini, kakabsat. Juicy Colon, Aficionado. Hello, Nerissa Bambini, kakabsat. Maminsan kay lang cancer mo. Apay nakakita kayo na puti ko iti-test nga duwa mamindua nga ibaga na di question no mamindua ti ay question haan no once ka may isang question may sama nga answer ti masapul lang nya maminsan kay lang answer. Okay, Miss Saigon po Saigon ka na. Okay, Saigon's Heaven Sent anya di sir maminsan kay lang agsungbat ay. Johnson Baby Colon. Hello, kada kayo amin na po nga 14 nga na online, 24. Thank you. Ayan, anay Allah ko na ni Venus Tabangay. Inya nagana po da jay kay kayatan naging mabalasang apo nung mapandamakisala ka aduti angot-out no dajin no kay mapandamakisala ka ikas-ikas jay na nabanglo da na po nagbanglo ka na ding balasan kung kunan to ati mangisalsalam. Unlimited gamit tinukwa sir no LS gang awan pay makasagot. Alam. Ada nakaalan kakabsat. Ayan kakabsat. Happy watching kada kayo amin na po nga 14 million in the house. Agyaman na. Hello to Nay Allah sweet honesty ka no. Johnson Baby Colon, Lorna Domingo, Johnson Baby Colon kakabsat. Bingo hatyo. Okay, 13 na po na online. Labunga babati viewers din mo tibiyang. Thank you very much kakabsat. Agyaman na dagiti na nga bag ni Rona Leste kastamot kin ni Arceli Lizardo. Ilod ko no bigat manin kakabsat kin gagayam. Ayan. Ilod ko to po into no bigat dagiti mga bag. Hello to Johnson Baby Colon, Lorna Domingo, Nerissa Tabios. Ni Nerissa Tabios sigurado nga naggamit dato yung bangbanglo takayatan na po dagiti bangbanglo. Oray hindi kanya kakayata ka po ti agag bangbanglo kun dajay. Amuyo ti iti kwara dajay iti pagyanan na idi. Mostly nga pagyanan na kulay pink ti iti nakay plastikan na. Kanino po yung IPM yung number namin ko na ni Ronald. Siya
Biro ko nyo iti messenger ko, Roderick Molina, ada ni Mami May, ada picture dagi di anak ko, ada picture mi di jay, kasla group picture ti family, iyadak tay katek dagiti di inactive nga friend ko ti Facebook, agi kata ko na po ta, handa magbuybuya kasano dagita nga in friend ko, ingana ta natay sa mo gida duman isong ay katek ko na po dagiti katek dagiti inactive nga friend ko ti Facebook, tapno sumrak apo dagiti active nga ang friend ko. Lanatin nyo ilang kanya gini sir ko na lanatin nyo kay kamti ilang na niya Daniel C. Cardenas. Happy watching kakabsat. O ikato ko na po dagiti inactive nga friends ko iti Facebook. Siyempre nagado nga mayat apo nga ala sir nagkaroon no amma natayda na ta handa mga gon online na manong taon na 2019 pa lang nga naudi nga nag-online dagi so nga kitak nagijayen no handang interesadong ka ikat ko i-block ko no iyan friend ko itan ta so kataktin sa bali kakabsat baka nataydan. Iluto pati jay sabong ti ilang-ilang man ay lutong atap no nabangbang ka lagiya po ti natural perfume tayo idi kapag paypaliswanan no napatasak pa ya po iti imuli iti ilang-ilang imuli nagdi ilang-ilang kakapsat nga na spak nga nina natin nagta amuyo kami na jay sanga ti ilang-ilang hanunay apo nga na natubker na laka nga maspak ti sanga ti ilang-ilang malagip ko na nga nina natin nagkanda ta ilang-ilang picture kakabsat. Yung maraming picture po, Baser 1, Ronald Leste. Dahil kakabsat, amuyo, amuyo ti isang ti ilang-ilang kakabsat kas jay na to na ganak na nabadekak dati sa nga medyo ko idi nga natin nagkandata ilang kinaryud mo ataw kanagala ti ilang-ilang ipamu iti lana tapno tinyog tapno na pintas na banglo. Okay, congratulations to iti question iti answer ti question na po dati kay kaya ta nagibabaro nga babala kay mabala sa nga bangbanglo idi unana mga 1980s 1990s dati nga rin mo nga bangbanglo ti question answer na po ko Bambini. Oh, nasindo pa iti umariwawa dito nga sa hello to Silver. Happy the watching Diwata Bianca. Happy watching Kapsat. Congratulations to Daniel C. Cardenas. Oh, gasam Daniel C. Cardenas. Thank you very much for watching Daniel C. Cardenas. Ni matugpa si kayo. Daniel C. Cardenas, ti may katlo apo nga winner tayo. Daniel C. Bambini, dahil bang bagak kakabsat. Bambini, dahil hele Daniel C. Hello, always present sir no sa anak nga ikatan. Amamot, asik amot ni Domingo. Ikatag ko dagiti diehard nga supporters ti liwliwa kan ray awang kakabsat. Nagyama na ka syempre no maliwliwa kayo nagpatbatang na kuno agis istorya na apo apay nga ikatan kayo kidin. Ikatag lang apo dagiti inactive nga pagunyak ko. Hello, uray aghay. Aglalo no wagitay ada utang na hello ko hangag kitkitahan na nga luktan na po dahil messenger nga nakita na mo hangag reply isnab no ka yawawan na tayo utang na niya kasla kanya hello to Lorna Domingo good night everyone Lorna Domingo okay Lorna ni Apo Jacqueline Pasarawa aglalao. Di ba man ang Angelina Cortez? Hello, kunam ko. Singrim dati dautang na ka. Ang ag-reply, ang ag-hi. Siyempre, mabuton kakabsat. Thank you very much kini Daniel C. Cardenas. Kata kayo, amin na po nga naka-online. Thank you very much. Daniel C. Cardenas, congratulations. 50 pesos preload. 50. Okay. Dami numero basta ba ito? Okay, kakabsat keng gagayem inara sa asak dati anak ko. No, mapugtuan nyo, mano kayo, 12 kayo niya. Okay, barang na doswang pat. From 1 to 20 kakabsat ken gagayem. Pugtuan nyo no anya di inyara sa as na nga
nga numero kakabsat. Ayan, dahil niya saas na kanya kapo, da dinamag ko nga number na ko, 1 to 20 kakabsat, pugtuan nyo, no, anya, dahil niya saas na, mga bakit 50 pesos, preload. Maminsan kayo lamang titini number yo. 12 kayo? Okay. No makita ka po nga yun niya saas na, automatic 50 pesos dahil yun, na sponsor ni Edric. Tu tienes dinero? Tu tienes dinero? Kasi kinutuan ay nagikat na tayo ubang kumaminsan kay lang mang tinambera po. Ay maminsan lang tama makita ka syempre maminsan. 1 to 20 lang ti pagpilyan nyo. Uburan na kano ikatanak ko na nila ni Domingo. Okay. Sino? Evelyn Talbo, 8. Faith Gubaran, 5. Rona Leste, 12. Judith De La Cruz, 1. Romel Leste, 16. Judith De La Cruz, 10. Ni Judith, maminsan lang, may katumadyo may isang kwam, Judith. Hello ni Judith ko. Ni Judith ko. Judith, namiilo ka nga ng tiditi answer mo, Judith. Ikatumjidwa tapno amok. Ada makit kita ko na po nga nangabag dito, ikatum da jidwa si ka Judith no niya ti katum kanya na kasi ti number ni Judith ko 1 kastamat ti da pa imbaga na dito apo nga maysa Judith ikatum jay kwa ni Judith Evelyn Talbo 8 Faith Marie Gumarang 5 ni Judith 1 kastamat kin ni Nagado, inted ko. Judith, may salang titid mo, mang bura ka, Judith. Okay, anya final number mo din. Final number kakabsat titid yung final answer. No nakaitid kayo tidwa, mangibaga kayo itin number nga ka final number yo. Uray no na doble kas pangarigan no duwa nga tao, okay lang kakabsat pagtaka iti pamayak adi muna nga nakaitid iso ti alaot nya. Final number Judith. Happy watching final Judith. Okay. Ajay 1 can 15:30 katom. Okay, nagdesisyon ni Suna 1 and 15 kakabsat yan gagayam. Go. Awam pa iti nakaala. Go 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 go. Go 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 go. Hello go go. Oh, hello go. 1 and 15 my cat. Hello 10. Okay, thank you very much kakabsat yan gagayam. Okay, uburan ka ron. Api di mo mahala. Okay, kakabsat ken gagayem 1 to 20 tipugtuan nyo ada inyara saas na kanya ka number. Nakita ko. Dahil makikita ka na pa. Bopay bossing at dapay lang gayam LS mo ko na ni hello to Jambi. Happy watching Jambi. Ada LS ko. Jambi. Okay. Si Kwelo. Jambi, hello Jambi vlog. Hello Jambi. Hello Maribik. Ada LS ko Maribik. Hello, 1 to 20 lang 1 to 20, jacket man, Jambi, da jacket mo na Jambi. Okay, happy watching, kada kayo amin kakabsat ken gayem. Ayan, Jambi, da jacket mo Jambi. Ayan. Nakita ko na po dati nangabag. Last dati po ni Mami Mai, anya tanong, from 1 to 20 mang pili kayo apo niya ti kaya nyo nga number. Nya tanong bossing, Jambi, jacket man bossing ko na na. Okay, ni Lorna Domingo 16, 1 to 20 lang kakabsat. Nakita ka din nga baka dadad to itinangyet mo. Sayang kakabsat, inika na sika. Nikat. Okay. Naalagsan ngem nikat ko na nakakabsat kan gagayam. Yan. Ayan. Hello, Jambi, 14 man, bossing ko na ni Maribik. Hello, Maribik. Happy watching, Maribik. Naimbag nga bigat mo, Maribik. Thank you very much. Kadagiti 13 nga admins ni Maribik lang po tinakariing pailan. Nya. Thank you, kada kayo amin, kakabsat kan gayam. Anong santak pa lang po nga kadwaan? Thank you, bossing ko na na. Okay. Nagpatang kami gini MJ Tatay, edi kalmansa. Ta ni ading gamin kat inya ti damagok no ada no da account na iti kwa ni MJ DJ Cebuana no ada kwa na iti GCash ko awang kanumot iti kwa na DJ number na ij kwa iso nga ti ko na into no hanga busy ni ading nagkita tanto DJ Ili sa kondo iti da DJ inyo sponsor nya ano answer na sir ko na ni Romel Leste gure kayo mut pempindigik tayo ure ko dati ati oras tayo kakabsat. Ayan, thank you very much kada kayo amin kakabsat ken gagayem kada kayo amin.
Ayan, Romel Leste, yan, kakabsat. Adan na po may sa oras ko, 34 nga minutos nga agkakadwa tayo iti dayto nga rabi. Thank you very much kada kayo amin kakabsat kan gagayem. Sapay kumatok buya kayo tumanin. Ay nalagi Janbi, gayam Janbi. Janbi. Jambi, maribig no ag live nagteles masapol nga agbuya katabakano mga baka iti Burias. Burias. Ipa naganak dati baboy yung pito te anak na dadya may isa na ikarik nga irapol ko dito yung YT channel ko tapno tikas tapo ko siyempre tapno tikas ta ko matungpal dati yung karik idi nya iso nga kada kayo amin na po nga naka-online agbuya kayo no kano ag live na ti LS ta dito YouTube channel ko lang iti pakaramidan iti rapol iti may isang Burias nga 45 days na sakbay nga nya naganayin maipusing iso nga kunaman ay nagay tayo kwakon niya yan na to dati tawa mo ten ayan sigurado ra maribik no danagan mo dito at tinagan mo dito ita nagbuya kay iti panagalak iti WHCD niya ado tinaga mo dito yung maribik isang tap mo na yun nampay buya lang ba kung na buya lang agbuya kayo agbuya kayo pa-present kayo automatic qualified kayo kasi datoy nga datoy nga Tupperware datoy dagiti na or-ornong na nagnagan nyo idi agpapadunak iti WH iso nga nayunan nyo dagiti nagan nyo natintinag pa iti dadumang kay man natinag kakapsat o example lang tayo kung mati mga bakti may isang Burias baka mga baka pa kalding gasundat o dahil nabunot ko dito ko ni Adelina Portuguese o kalding ko madataan Adelina Portuguese so nga ayan apo buya kayo nagado sample o may sapay nga sample adan sa nagan ko ididita awon apit marigo-maring ado tinaga mo dito nanang thank you very much. Hello, medyo para tumawag. Ayan kakabsat. Congratulations to loading na kasi nag-loading nga tawag kakabsat iso nga tsaka mo no naputol pa lang. Okay, continue kakabsat. Happy watching. Babata kayo tumawag. Pwede ba invite mag-subscribe? Wow, nang ninyo sir ko na niya po Romel Leste. Napimpindas no hanga ninja kakabsat ta agungot ni lolo na ano ada giti talaga nga original account yo iso ti pag subscribe yo ngam no mabalin nga i-subscribe ako mabalin siguro latamat counted barbarang no hanak mapana kung taran na ni lolo ko na ni Jambi na di ba data ni maribik nga para kwan kung tar ni lolo kakabsat no mali baka mapektaran na kaglalo ko monetize dito YouTube channel tayon iso nga anusan nyo pa lang nga po. Nunya lang talagang account yo iso ti gamitin nyo nga dikit kanyak nya. Congratulations to amoy yan Edric Beng. Okay, ayabak dati ubing taiso natin mangibaga dati atin nga bakon nya. Ikadong video na ni Romel ket oray padikitam lang 5. Ikam video na Romel ken uray padikitam lang iti apo sir usok ninja tatan Dami papel. okay dami papel ka no isura natin ubing ano niya jay dinamag ko isura mo na kasi pero mas grande ala nang langan natin ako ayan papel ko na ano kwa konti lang pera hello kada kayo amin ibaganan tinambera yung baga ko na po pag mga ita ice cream yan ice cream inya number mo na kung ke numero tiene to ponte lo pon iba pon ito DC lo
Number? Number Abi ka, number? 50. Ah? Ibig sabihin, number? Number 50. Number? 50. 15. Number 15 kano hapo iti baga natatay kanyak. Number 15 sayang ni Judith de la Cruz sa kasam Judith de la Cruz so iso pwede na ikat agiwan kong 15. Yes, kuno ni Daniel C. Cardenas. Hello Daniel C. Cardenas, congratulations. Apo nakasakasod ni Daniel. Number 15 timbaga na Daniel C. Cardenas. Okay, nakasagasot ni Daniel C. 50 pesos preload Daniel C. Cardenas. Congratulations. Kada kayo. 15 kakabsat. Okay lang sir kasi inted kumet kanya nata inabak ko sir. Itid na kanumo lang kakabsat. Yan. Hello Daniel C. Cardenas. Congratulations kakabsat. Apo, sumaysayag mat ni Daniel C. Jambi. Wow. Nakasangagasot ni Daniel gasum data. Daniel C. Happy watching kata kayo amin kakabsat. Sakbaya po nga maibusan na kapo iti oras agalas. Ni oras dituin? Ni agalas ko dituin po agalas 12. Huwag kabsat ko. Atan ni Sir Ading ko. Ay, lang. Daniel C. Cardenas, congratulations. Kini Judith de la Cruz, thank you very much kada kayo amin kakabsat. Okay, diyak amo apo no kasanon to bigat no ti Rabi ag live nak tumanin ta uray no limli matag buybuya iti YT channel toy no motibyang masapul nga biagak apo da iti YT channel kasama ti liwliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano iso nga gyamyaman na kapo ti ano siyo nga makipagkatkatawa makipagdusdus ngit kantoy no motibyang tanawang kayo apo awan iti kapintas datoy YT channel ko kastamad iti Facebook page tayo kada kayo amin apo nga nagbuya iti daytoy nga gundaway. Thank you very much. Awa na po iti kong sound na narigat no mga copyright dito LS to no motibyang. Da kayo amin na po. Hello to Joe Rivera Barcarce. Isurat ko ni Joe Rivera Barcarce. Kastamot kini Romel Leste. Agyaman agini Romel Leste ni Joe Rivera Barcarce, ni Faith Gumarang, ni Jan Daniel C. Cardenas, ni Judith de la Cruz, ni Manang Angelina Cortez, ni Lani Domingo, ni Venus Tabangay, ni Lorna Domingo, ni Daniel C. Cardenas, kastamot kini Diwata Bianca, da kayo amin na po nga naka-online. Isurat kunto datoy apo ta ipangko di tayo yan titambyolok kay kiti marapol nga iti para iti baboy sayang dati nagan nyo dito yapo tada iti attendansyo iso nga agyaman hello to Rona Leste to Lorna Domingo agyaman bagkin ni Risa Tabios kada kayo amin ni Mami May, ni Auntie Merly Ricomio, ni Evelyn Talbo. Hello to Venus Tabangay, ni Joe Rivera Barcarce, ni Daniel C. Cardenas, sino pa? Itiyang ko na ipanitoy po. Happy watching. Ni DJ Alegre Tatay, thank you very much kada kayo amin. Dagiti 25 po nga nag-thumbs up iti dahito yung live streaming. Ito yung motibyang, thank you very much kada kayo amin. Agyaman nagmat kini Diwata Bianca, ni Judith de la Cruz, Romel Leste, ni Lani Domingo. Hello to Manang Angelina Cortez, to Mami May, Arceli Lizardo, Hamad Mubarak. Hello to sino pa itawan ito? Awan ni ko ni Marinela Rawatos dito. Happy watching kini Jambi Vlog. Hello Maribik, thank you very much Maribik. Sino pa? Agyaman nagmat kini Romel Leste, kini Rona Leste. Sir Mi, Rona Leste, ako po, Rona Leste kini Rona Leste so, Dani Rona Leste, nakita. Sino pa? Itanda dito kasi itawag kunta amok to apo dagiti surat ko to kwa tapaki buya og tumulaan. Thank you kada kayo amin apo nga buya nayak lang apo nga 45 minutes 1 hour and 45 minutes iti live LLS ko giyaman kada kayo amin apo. Hello ikam ti video na Rona Romela. Thank you very much Jambi. Thank you kada kiti nga pulo apo nga naka-online. Thank you kada kay amin kakabsat ken gagayam. Okay, padaanan nyo manin po di pa nag-live tinumotibiyang into no bigat iti March 1 kakabsat
Tay kunak no sino ti muna nga ag-comment no ag-live na kakabsat maala tinagan na kan sino to ti maudi nga ag-comment into no agpakada na kasparigan no agpakada na mangka ag-asakbay nga iyop ko makita ka ti last comment isu apo iti qualified nga maika na po iti 1,000 pesos cash gift nga isponsoran iti maysa nga OFWs into no March 28. Ta kayo amin nga agbuy-buya po basta ag-live na padaanan nyo iti panag-live ko numaalak dati nagan nyo nga umuna nga ag-comment automatic apo kasali kayo iti raffle na kun dati maudi nga ag-comment duwa iti alag ti kada live ko kakabsat iti cash gift nga 1,000 pesos cash para iti mga bak. Thank you very much kata kayo amin nga nagbuybuya bye everyone ko na ni Judith de la Cruz da kayo apo nga nangabak paki-message yu tinumutibiyang ta i-load minto no bigat agyaman akin ni Mami May iti pa nag-sponsor na. Thank you kada kayo amin kakabsat ken gayam. Okay, thank you na imbang nga rabiyo amin dito Europe, dito Saudi Arabia, dito Kuwait. Bye balong gwapo, good night ka na. Mira, malong gwapo ka no. Hello balong gwapo, good night. Okay. Hello. Dagiti adda swerte na ruleta. Ayan na ruleta. Ito naman minsan nagparuleta na to kakapsa. Okay, smile na ko, smile. Smile. Thank you. Stay safe. Beso papa. Beso papa. Beso papa. Beso. Basa. Basa. Ayan, bimisungan. Babay yan na po. Thank you very much for watching. Kata kayo amin na po agkat katawa tubing. Stay safe everyone. Kung na ni Rona. Pogi. Smile. 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 Amo nga bagay smile. Agusum ka anak ko. Smile ko na namot kanya. Bye. Pakisman balong wapo. Kas ka na. Muha ko naman ako. Muha ko na. Po nakadigos nakabangbanglo. Ingat. Thank you very much kada kayo amin na po agbuybuya. Alag thank you. Alal maturog kayo na po kag trabaho ko ay man bigat. Thank you very much kada kayo amin nga wanti lawas na agyaman na ka po iti ano siya. Pero ti anak kong mo tiya ko. Ayan. Thank you. Bye Judith Lani, Jo Rivera Barcarce, happy watching. Kata kaya amin na po nga agbuy-buya. Thank you very much. Agpakada na ko na po, maning pagngarabiyo amin nga sangapada na yung paggabigat yu po dito Pilipinas. Bye. Kada kayo. Okay. Jambi, thank you. Thank you po dagita hearts nga ititidyo. Jo Rivera Barcarce, Romel Leste, Jambi, bye. Mua. Konada. Thank you. Okay, bye na po. Bye. Thank you very much. Bye-bye.